Sauchuk mau. Kameleleme. Pillelere ya wain samuk chale ne uku bana sapwelime KAUN-O Mahsen. Aramona iba ne uku yang chay Mahsen ang coach. Keieu men chay koros ne uku na uka bakap. Main coach kalangan ki yang komi. Koros mebil mimir nang group which kabin ki yang komi sapwelime mulimbak. Kabagap yang komi sapwelime Mahsen o isilagi di sapwelime Mahsen Intahn Jesus. Makorus ya maban rong sapwelime Mahsen main coach sam. Kalangan ki yang komi main sam. Kabain komi. En lalang na newe umorkan pong which. Image mi wali antikich koros maban rong sapwelime Mahsen o ki yang komi yash kabang marang kaun Jesus Christ. Amen. Kalangan ng coach, monay pa niyo yung chay sapwelime KAUN-O Mahsen. Maui bang kabasa mas is ngoy. Ngoy at ay Batima, ay last name Lusama. Ran which po yung ay popot. Ay Batima, ay last name Frederick. Kalangan ng chorus, mebilyang pachang sapwelime KAUN-O Mahsen sa uchikon ran which. Imen bagay chay chorus ang bakalan ni chay puksarawi. Nan Senesis iralaw 3 yaw rachikичik isak limaw. Memasani Kauno Koht ketikihdiong aramas nan mwetuwel en Ihden puyan kinapapwalih sinsile. Masani kak chingole wan chuka koros memi nan mwetuwel. Icha wan chuka an kasa ki aramas tame mau o tame mwersuwed. Makasocha ban chingole. Makaban chingole kaban mekila ranocha. Kap nga coach. Kamelele magchay koros asa tama buksaraw masani wasach. Tamim kayo ko sampal ko wasach. Kauno Koht wiahda song koros kamaupan kichay laramas. Niya isa may watwatak wasach ngay matmatawa wasach. Buksaraw masani nanuralaw silu irachikicik pang watak po yung kaksan sa long child. Sineik ko iman keieu mwersuwed. Nanpwungen manakan Kauno Koht kachin wiahda idekda rehn liho. Melelapwach coach kachin kaina puyasang kuma. En chungala wan chuga kan en nan mwetuwel. Hari niya isa may matmataway irachikicik isak limaw. En nan iralawt iralawt riyaw. Ngay patwatak Mahsen ang coach ngay kotong. Ni iralawt silu irachikicik Uksaraw Mahsen wasach, nan makchakoros ban matmatawa wasach, Mahsen ang coach, makoyang aramaso, ni ralaut isak limaw, ni rachikicik isak limaw. Uksaraw kasaliyang cham, yehi Mahsen ang Kauno cha, mechepelo tatonki, o watong kasongosongeki aramas. Ranwich, tami kayo kasampal kinanay watwatak wasach, mi watong kamuyongay. Kamuyongay wewe ka magkichakoros iputinan tip. O ye karapawa magchachoror kisang kuwach. Tip. Wasang watawata kasalayang chamen Mahsen ang coach. Magkauno kiyang atam. Ye Mahsen ang coach me imunchichio wato o tatongki. Tami keieu kasampal ki wasach. Song riyaw may tiarata nanay uyamat matawa wasach. Keieu. Mahsen ang coach niya sa mas imunchichio tatongki, tame uya wato wagtala Mahsen ang coach. Koryaw uya lang len peitakyo. Hari kamuyongay niya sa magchakan patpatang ka Mahsen ang coach, sawasawasaki mechekan Mahsen ang coach. Niya sa wocha chagoros kang kampakat. Ika melele magchawewe ka me Intahn Krais kalep melapata tipachakan. Niya sa may uya matmatawa wasach. Atama ko yang ya Intahn Krais. Mahsen ang coach. Kamuyongay ta koros aramas kakpatang ka Mahsen ang coach. Aramas man mamaur ko beinin sane. Ebil buya popos Mahsen ang coach. Nan Facebook. Niya isa wabil sasa. May popos Mahsen ang coach. Ebil sasa may patapatang ka Mahsen ang coach. Saraw kasalayang siya wasach. Mebil Mahsen ang coach.
may munchichi wato ap niya sa me usikto ta me uya usikto no momro yaw usikto niya wakta klar kar yaw usikto niya ya lar kelelen beitak ari an sa wach ta me ka sampal ko niya sa me king kapakap ki ay boat na isarikan king claim masa ng coach po na ray maur ap song kap yaw me itiara ta niya sa me mat wasaj niya mat wasang kawaitach kasampalin ngoy aramasaman magpangkang kapul masa ng coach. Saraw kasali yung child niya reo, nintuwa na siya rong masa ng coach kan. Saraw kasali yung child me, irail som patangkan, pil kasampal po, masan kan marapil patangki, rapil ban katengki mo ang coach. Kap nga coach. Haritami kayo kasampal ko wasa, masa ng coach kayo, niya sa may kintatok, iya sa masa ng coach lapatat bay, iwewe ka masa ng coach, Yasa may Intahn Jesus lapatat bay. Ipil asa may Intahn Jesus na bansa wasa o silati maurnay panaynay. Pil silati na namoy. Pil silati. Sangkaros. Yaywan manamanin Intahn Jesus. Apni ay sa may matmatawa wasach. Akaw na masa ni kasalayang yame. Intahn Jesus pil ang sabol mamasan. Kay dekin ang atya. Lapabant bay. Ang atya ay boat. Ang naisarikan, pilang sapol mang KAUN-O masan. Puniyan sa makamuyong ay kapul sapol mang KAUN-O masan, kay tekan koros mamanrong, kay tekan koros mamanaleta, makareta, niyan sa may matmatawa wasach, sarang masani, wasach mamasa ng KAUN-O. Yung masa ng coach, mechepelwo kitala. Aram makamuyong ay patang masa ng coach, watak masa ng coach, at tama KAUN-O kasalayang wasach, imimin sa wasakong kamuyong ay. Hala Intahn Jesus, sila kiti sapol mang KAUN-O masan, bil sila kiti amaur, o bil sila kiti salangam masam, balwaram wisak, mo nambang watak masa ng coach. Puniyan sa makawatak masa ng coach, sila kiti Intahn Jesus, asocha sangan kawit, meban sang liki, meban koto. O katrapo ambang watak masa ng coach. Pues sang koros makaban watak, niya sa makasilagi di masa ng coach, luck. Ang sa makasilagi di Intahn Jesus, katatang ki Intahn Jesus kalaketi. Mawawag ka kalaketi, mesocha kawit yo ban sang likin KAUN-O, meban koto, rehn niyang watak masa ng gocho. Pues sang koros maban koto, aban sang rehn goch. Sang niyang banala masa ng goch ko sila kiti Intahn Jesus. Niyay watak wasan kawitech, ngay merla, ngay sila kiti Intahn Jesus sapol mang KAUN-O masan ngay merla. Niyay sa mamamer, niyay sa may uya mamer, at tami merla ni pongo, niya isla kiti masa ng kocho Intahn Jesus ngay mayor. Ima mayor nani pongo balwaraya pon ema mayor. Apay malyala puya isla kiti Intahn Jesus o. Intahn Jesus sapol mamasan masa ng koch mi may isla kiti Intahn Jesus o. Awuya mamaur tuwecha iwuya kokon masa ng kocho awuya tatok na na malyala. Ngay sa nga naramas may piligin mayor kachayrong. Ariyay po, asa may mamer tipils siya mamer. Kap nga coach. Arin niya isa may mamer. Ay kamelala may paluwaraya sola kon wasa. Niya isa may tatong kumasa ng tatong Intahn Jesus. Ngay sila kiti sapol mamasan. Ngay wante ngay mayor. Arin niya isa may mamer. Ay paluwaraya sola kon wasa. Metuwecha ibil sola asngak. Aptame mi meray ay masa ng gocho ay matmatawa weweki masa ng gocho may watak ngay sila kiti Intahn Jesus o uya tatak o may uya matmatawa ay po tame uya uch salo kita tame sochang lay is chomakit yay manamanin Intahn Jesus Krais aban silati sang karos aban kiyang babol niyang watak masa ng gocho ko sila kiti Intahn Jesus aban kiyang kamu babol. O aban sila sang kauban masa ng goch. Intahn Jesus ban sila sang swat kan maban songan kawela sa bulmang KAUN-O masan. Arin niya sa may mamayr ay po kon eas ewiya babat eas me ay mayr makachayrong.
Apniya isaw me warailar niya wasilu. Eschorong ata ay mamarape. Te palwaraya so chamagit. Ay me Intahn doktore. Kababat? Te kokon wasa? Uya songon ko saya may baksilu. Palwaraya so chamagit. Atame uya toke ya ichikya. Pain ngay. Ay malyala nanay malyala tame uya. Ay matmatawa tame matmatawa. Imatmatawa. Tuan mauren all me. Maskun man. Olej tama buksaraw masani. Niya isaw me. Rongata me Jesus. Kukuto tame uya. Lukwar lang Jesus. Apwko no. Tepokon yo me ititawan Jesus. Raso pelang ulo. Irailintang ulo. Nanala. Komu yaman me yang rong masa ng coach. Kiniyang pachong. Komu ben kon na namnor. Me miyacha me coach. Me bilgin karampa. Amrong masa ng coach. Ime magkakilakaking komu yung ay. Tatonggi Intahn Jesus. Pui Intahn Jesus. Esocha angacha. Labata tepamkan. Apil angacha. Masa ng coach. Makarong masa ng coach. Apil miyacha pikasarem. Ake tatonggi masa ng coach. Katatonggi Intahn Jesus. Pui Intahn Jesus pangki yung salatak. Pil all mas kunok saraw mas niyay matmatawan na imamayro. Puksaraw mas anime olech. Tame masani yang Jesus. Jesus masani tame. Kamau ki yan sawasay kamu. Sawasakan kamu. Kaya makamu yung ay ban matmatawa. Jesus. Pukila kamu yung ay. Yung Intahn Jesus magara yung kamu yung ay. Chanan ki. Ay ma. And bacho the bank puran coach. All kuwar yung kauno. Pweki kichayla ramas choror sang coach. Pweki tip. Kamu yung ay chakoros pweki magchay putinan tip. Yung tip wach makachorik cha sang coach. Pweki Intahn Jesus. Melabata tipachakan. Uya sila siliyo. Tunganam naur. Yung isaw magabilpatang kamasa ng coach. Kaya tekan koros mamanrong. Piltatong ki Intahn Jesus ang masa ng coach. Pagkasay pilmiya palian masa ng coach. Kasay gan koros mabilkin kota kaya tekan kasayin kabay. Miya bil kasayin korea. Aron niya isaw magatatong ki Intahn Jesus. Sila sang amaur korea kan koros. Mabang koto palian masa ng coach magapatpatangi. Kung niya isaw magkamu yung ay patang masa ng coach. Kaya patapatangi. Manamanan coach. Kaya ki mauran coach. Kaya ki songkan. Magkaya konong na nachamaur. Makauno yayang achamaur. Ime kareta iwaki ito wasang watawatach. Pwede kamagit ay maur. Niyan so may matmatawa mech. Kamagit ay kin matamatawa masa ng coach. Pilubuagit alam mo na ikin kapakap. Isocha pilkin kapakap kicha main coach. Kabeta sapwelime masan. Kapakap kiyang kamu. Ay maur. Aptame wagitala. Iginut kapakap ngay pakreng kauno. Sila kiti sapwelime masan. Sapwelime inchaw. Ye Intahn Krais. Poniyan so may watak masan ng coach. Kawait kan mesang rehn coach. Ye ime yanane. Pinay matamataw. May isocha bilbang kanayong. Pinay matamataw. Pilay pilpin matmataw pilmaw. Pwede ay tatong ki Intahn Jesus so pil sila kiti sapwelime masan. Amech. Awiyayang pin ngoy. Lakyo. Yang aki song chorus. Me Intahn Kauno Koht. Me anki Manaman. And lokayang ya o kaweweyang ya sapwelime masan. True sapwelime masan. Masa ng coach. Pwede Intahn Krais. Wasang watawatach makirang kaprela nan hiralaw triyaw.
ira chiki isuk sarau masani me kauno pokong angan maur ap ni ra chiki isuk na mau sarau masani me kauno masani me ainsau me kumaban toke chugon kumaban megila ainsau ocha ap ikamelel mak chai koros wewe ki me iraso chamela ainsau ocha ap palinganara choror sangoch ima kamu yongay biya kicha koros puti nanti kicha choror sangoch ap mauro makchale yang nanacha mauri Jesus Christ o Intahn Jesus sochakak choror basang Jesus Christ o masanang coach bil sochakak choror basang aramasaman kabakap o watak masanang coach bil sochakak choror basang aramasin kabakap man ananak kabakap anana watak masanang coach anana silagi de masanang coach Intahn Jesus kabunga coach ye song riyawach may mwato kakela kaking jeni sochkan ranwach may masanang coach koros kakpatang masanang coach koros kakasaya masanang coach o koros kakawewe masanang coach hap tamo kayo kasampal kamu yung ngayon silagi de masanang coach ay saw koros niya sa magchawatak Intahn Krais kuksya na kawait kan masang rehn coach kap nga coach tami kayo lasin iran puk may manew yang chen so chicken ranwich tami kos kasi yang chen so chicken ranwich manamanan Intahn Krais o sapwelime KAUN-O Mahsen may kos kasi yang chen wasat sarau masani me ni Jesus akaweweta muman song kamarak tuen song kamarak Jesus pain ko sayanan chapina kawewe mwensuwed kan bilgin koto o prabasang mwensuwed kan bilgin koto o prabasang masanang coach ye imagareta komuyong ay kamelele me kasampal kachanta tongki Intahn Krais sarau masani ma kachaban tete kila memelelo memelelo bang kasalata kikchala naison walu silisa kriyaw lasin iran book may mawatong chen so chicken ranwich o kakela kaki Manaman kichail sangnan kayong tumati ira laut eo ira chik tuaw melel kchailan chamanda makuson na takan kan wiahda kaitekin ong aramas maukan ap ong rail kan makin kalap kawela kusonat kan o mwersuwed kan ong irail kan me socha masak coach o metbanakan kapunga coach ye karaban masanong coach ye komi o ye ngoy tap imun chichiyo socha men muidang kareta ye masanong coach mebil ganda tongki o bilwatong nanashamor kare yang peikasal socha kamelele o bilpalian Puksaraw masani na sone isak me liperabo kan koto pang kamela perapa o kawela Puksaraw masani yang cha nan epso se wisu pwegi Intahn Krais kchail mayautar o alayer lababan tepachakan pwegi Intahn Krais makamuyongay mayauta o aleki lababan tepachakan hari Iyay kabakap kaunong kachin kapse chikiti sapwelime Mahsen o kawewe yang child pongbongwach o kalanganin
Korusia meyang o pachang Sapwelime Kauno Mahsen. Wong Mau.